Kak Linci. Oh, Kak Linci. Isi. Udah on si benget. Bah. Oh, udah benget. Masuk mama aku lagi mana? Esok ya, Kak. Dangdut kakak Marmeam. Wala naman na yo. Ang samar mo yung apita. Pero tebus ka namin. Ano bang na? Dapat ko. Belum kita. Udah, Kak. Kalau paman kami dong sekolah nih. Ngamangan na, Kak. Langsung pengen majulah semangat dah. Halo, Kak. Bang kok? Dah, Kak. Ngamangan na unakin. Senja, Bu. Tuh doh. Oh, halo, Kak. Tang bulu songo nih, Kak. Mula mau perjulo, Kak. Dah. Kamu udah lama ha? Mula, Mak. Lo kan nemu saya. Oh, halo, Kak. Halo, Kak. Halo. Ingat Rosa, salah hitam merem. Halo, Kak. Kan gue neng sama Indah yang dijawab. Mana dia? Kegunakan Indah nih Kak Linci. Arong telur napa? Duk jaga. Mana apa nih lompo makku? Asal mabui alangon. Panas dah. Mga maju. Gaji benar. Gaji. Bakit na mga pindah? Usap. Ang mga dupira anak ko si Be. Gaji be na mga. Bay mang ilihat tok ke gaji penuh. Oma. Oma. Nasumut dong neng. Oh masih halu mana? Keling mau om gula deh. Bah. Nang Yang dua mah. nga mang. Hadiah ho. Sejam Kak Linci nakin. Maliaw mah. Tang mangan dupi yang mulai pagi. Mang. Ano na pindah sih? Mama. Dari mana? Kalau mangan udah. Oh, mama. Mangan oma. Mama anak api udah pe saya bang. Tang mur dupi dah no. Ay nga mangan oma nakin. Oh, nggak mangi udah pe saya mangan. Ido, jiu pa habis medan non. Saya bisa sampai. Oh lo mah. Di naik nama danon oma. Habis be. Anak ko masuk dia mang. Dah orang ikat tau, di naik nama ikan non. Memang nong mando makan. Oh enggak. Dah, mama. Nong toho do manong mangan. Oh enggak mang. Baru udah pe orang mangan. Terus Mangan mama. heran nasa koni do senakin data. Dah nggak mau dia mang. Ido, Gitu, ama no. Saya bisa sampai. ay nakit daw oma. Natawun ikan di Kak Linci oma. Adong telur na, adong jagal na. Nang saya sudah pameran-pameran ko naman. Unang si law ko to si mamerang-merang din na. Mga maling gama. Ay, ngayon lihat kala sinidjay. Gajim na may kerja kong natari. Nung nga oma, 5,000 na kadilayan. Mau ka pumupung oma ilsi. Ay, pagkumpung mo lamang da. Olo ma, Nang kita su belanja. Moras tara iktek da. olo ma. Saya bisa sampai habis. Nah, saya naman masubot tes nila. Nga ma. Minuman dito. Minuman dito. Betul mah piringnya man. Olo ma. Oma, lama jauh tujuh menikah Linci ya. Nakikak gua aja kakak Emar Meyang. Alang memang ngepersadakan alna diliani 5.000 tuau. Maka rejui kau mana sautik. On gua aja kakak Emar Meyang kan. Adek gua ando disuruh gua memilih pilih jagung nayo mada.
Oh, olo mang olo. Alo nang paling lilik ko rama. Oh, lama. Pasalungani jo mak nang sayo pen menabi eme manggotil di tempat ni na borong tokyan. Oh, lama. Lagi manggotil nang ngoma isan. Oh, lama. Pasalungani ngoma deh. Oh, lama. Lah jo mak dah. Nang lilik ko rama. Oh, lama. Aduh, malirunya nang. Biarin jidan nih si bengek nanya. Aduh, sayang nih. Dakke bisi bengek tuh. Parang matinggal na kikabeja. Ate siya ba? Ay, nakinilok ko na mga mangan. Kuya ma. Oma! Bah, naroro homse, marua ho. Tidak ko naman nakinoma nung nga mangan. Nairong do tadi ngibek ko so ti amang. Tang boy bolong-bolong ida dan nong tangis ida ni. Ay, huboto nakisang ni Oma. Kutinggal londa yung nakito Oma. Nasuboy do amang bolong idahan. Martod di ida ni amang. Tangis andong ida ni ben na lang oma. Oma. Namalay ako.